TikTok 15 секунд, каб залетела і стала віральным в Інстаграмі і TikToке таксама з атмасферай свечак і інтрыгай. Сценка аб'ява пры свечках. 15 секунд. Кадр першы 0,3 секунды. Вы сядзіце ў трох паўцемры. Гарыць толькі святло свечак, ціхі фон, напружаная атмасфера. Першы чалавек ціха. Мы долго молчали. Кадр другі. Камера павольна набліжаецца да другога чалавека. Але нешта нельга трымаць у сакрэце. Кадр трэці. Крупны план для трэцяга позірку камеру. Трэці чалавек. 15 снежня. Кадр четвертый. Хуткі монтаж. Твари, свечки, тени. Бля-бля. Все разом шептом у унисон. Выходит сингл. Там шептом написано. Давай еще раз. Шептом. И Выходит сингл. что надпись на экране, вы мовчки глядите у камеру и текст.